Hakasitarik urempang arja arpusan ke Kongres Merikharpuri MDC Bynta ke Nongshken bat ke Kyrtong ke National People's Party hak Elekshon MDC syakich EDC ke Banlong hak arpui tarik urempang arja arpusan na ketika konstituensi kala Leit ban Synran yalau Khun Synran jengka ubannya aireng hak nehi ke Elekshon MDC na Shella konstituensi. Ke Kongres Merikharpuri ke Badang Penkrek ban job hak sen ke basau kum ke MDC na Nongshken menta ke kenti kala ya Khun ru laisin ya ke Elekshon MLA na Shella. Ke Kongres kalau pendap Thep Kyrteng ialah dia hak lai puai dari Kuala Lengkot arja arpusan banyak aireng ban syajit biang na Nongshken hak office SDO penursla civil subdivision. Kedai kesian kepeningkong pat yau samla Ethan Karpuri ukun juga Kongres hak sanyhima hak ba unya kunya ke Elekshon MDC na Shella kumu Kyrtong ke NPP buat ringkat ke jing Synran ke kemi ulawan ban Thep Kyrteng ialah dia hak office SDO seorang civil subdivision. Kejingyeng kejonga ke hakane ke MDC election ke lomba terang dalam musim berjonga ban syakri yu pai jong kani ke Shella konstituensi ba tu ke ba menakani rubang wilayah trimet ban musim ban iyo taka ya kata ka thong ban poi sya ka thong te na kaliang ka jonga ngawan ru hangni ban ong akmat ajong pi ba ngakwa ban dan kata ka musim ban syakri yu ni pai ba jong kani ke Shella konstituensi di kerman ba pai ba jong kani ka Shella konstituensi kin don kata ka ketemu Ahmad jongki ba kin kersan met bat mensim yang bangala banwan ra kata ka jingjob hakani ka konstituensi ka jingmu jonga dangala poi sa ka thong ba kumbanga yang nakani ka seng NPP de kibun ba hakani ka isi ka balada beruba bun ki an ki balada pas hakani ka executive committee pejong kani ka isi balada hakani ka news nem badang Thep de ka temu ka jonga ba ala ban pendep ita ki kamram jong kani ka konstituensi ki balasa ki kampenroy ban penroy ya kani ka Shella konstituensi de nakaliang ka jonga ru ban nakaliang ka parti NPP de angkerpat ba ngadon kata ka temu bangan yang hangni Ahmad jong ka konstituensi ban yarap lem yu upai ba jong kani ka Shella konstituensi di nakaliang ka jonga nikong yang ai ngui ublei ke bangi lala pendek negeri ka filing jong nomination ke jong kun jonga ba Ethan Karpuri bani kun ya ke MDC election but nakaliang ke jonga kumbanga nga angnut ban chakri ya ka Shella constituency di hakani ka kenti ngalayo ke ka lat pat ka ba kun jonga in shim ya ke lingkor ban chakri ya ke ka than ban nakaliang ka jonga nga kernan scam hero ba kipat ba jok Shella konstituensi ba kindon ka jingshania ai ba Ethan Karpuri ba ngangait scam hero ba nakaliang ka jong pai ba jok Shella konstituensi kum ba kiang no de ka jingkala ba ngangait scam ba deling ba ka jong Ethan Karpuri andai la yo ka jingjok ba ila banwan rai ka jingkala na Bynta ka ni ka thani par okawe Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya